سنگرا روشاوا سنگرا پارستنا مروباهیه. برنامه یا سنگرا روشاوا بله گودربان دنگی گل جی برنامه سنگرا روشاوا ملی پیش بریوانه میبانی ما یا به هفته بری حوالا دیدن روی ام هفته ری حوالا خلاص کنده می تخش برد دم باشه چاوانن باشین سپاس نوه من دیلان آفشینه بخواه 2014 بشتری نوا رفان بود و داره aslında olsa bandırboyun ekmeğini şerek kubani çevuş belki hinge ve damagu çatayın da işi erişin roja bakır seransari roja da olsa şerek pır dijvar habu erişek pır hovana hatu bulmaşa ve dere de ji barxudaniya kubani bxusa barxudan banduriye ki pır mazın serm kir ve dere iş ku rastı ji barxudaniya ve dere keçin kurd xorten kurd rastı ji heza ku ji parti girtine heza ku ji reberti girtine ve dere aslında heza ku dane nişandan aslında ve dere olsa bu kurahi min his kir lisser ve esası şerek kubani de olsa beşdar buyunam çevu ve dere aslında bu şerek kubani jez dikarim ve bejim şerek kubani da barxudaniye ki pır mazın hatem eşandın şereki olsa pır dijvar hatem eşandın aslında rexistine ki olsa bu ku tu his tu devlet ne karil peşya daş sakine ama şervani ya peki ya pejil hemberi bir sakini betaybeti bir peşentiye ya peji bxwa medit kurasti ji cihani geçti jidit dit kurasti ji peşentiye de peşentiye jine kurde o arab de rasti ji hamun neta behadura aslında yek buyuna gelen bxwa behadura bıçağı ve şerdiken bıçağı ve serdaxın bu avaya ki şember met kobane dadit dve dere de aslında heza heri mezin ya peji bu avaya ki şember heza xwe danişandan ku ispat kir ku de cihanê da aslında tür rexistine jina xweser vê avayê nehatiye ragihandin tu hêzekî ku jin rastî bi hemberê çeteyên wekî Daişî hov şer bike tekoşîn bike bin bixîne mesela tu hêz nehatibû derneketibû hêza aslında yekemîn di rojava de wekî hêzaya pejê di rojava de ispat kir ku rastî jî li hember hemû hovîtiyên Daişê li hember êrişên wisa pir hovane dikare bisekine û tekoşîn bike vê derê aslında hêza jina Kurd pêşengtiya jina Kurd vê derê aslında medît vê derê aslında mirov dikare bêje ku وکی جنه کی تکوشر وکی جنه کی شورشگر aslında بچه آوای ازی تکوشیم بکن بچه آوای ازی شر خوب بدم مشاندن نهمبری دزلات داریا زلام بچه آوای شر بکن بچه آوای تکوشیم بکن کوبانی bu وکی نمونه کی جمرا جی جهان راجی yani iro rojme iro dama kutu mezedi ki dama ku yapajinu hata avakrin 2013 aslında bu heviye ki permezin ku diyecek ve Rojava da aslında banduriya rejima bas anji banduriya ki usa permezin hatu seratu avakırın çoğu bu aslında ravşa jin dinacıva ki de demakumru mezedikir ravşa jin dinava malbatan da aslında demakumru mezedikir aslında perçikandın ki usa permezin perçikandın ki perkur da atejiyan kırın rebertici aslında bu jin dibije jin netava her zide hatiye parçalandığına yani jin vaki netava ki aslında her zide ji gele Kurd zidedir ji hami netavan zidedir jin hatiye parçalandın çima ji berku de diroke de ji demakum rumizet ki aslında rejim hakikat de ji dersin de ji hami medit aslında jin de demi xoda aslında vaki xodavandaki vaki parazvani netava xo vaki parazvani civaka xo bxo daha da deskertin aslında adaleta dayıka jin ada aslında vakaviya dayıka jin demakum rumizet ki rojama iru demakum ravşa jin mezet ki dve de aslında miro rasti u tişti kuati çapkırın hin zidetir bu avaya ki zelali miro dukara bibine vaki ravşa rojava aslında vaki civak dınaj yani dınavda jin ve de aslında miro çad kara binarxın aslında parçalandım vaki mugot ya parçalandığına ki permezinde hata jiyan kırın
نه حقیقی پر مزنده تجیان کردن بن ناوی اولدا بن ناوی دین دا دم کو مرو میزد که اصلا جیک وی که روزا و دجی نزیکاتی اصلا چته این داعش دم بن ناوی اولدا چه آوی مثلا جن خزنه چه حالی با آوی کشیم بر اصلا جیانی کشتی دید یعنی هر کسی دید اما دوی داره دجی جن اگر کو ریبرتی دیویژن جن اگر بخوب پرستنا خانه که جن اگر بخوب خانه پارێزە و جنسی خۆ بخوا ئەسڵدا وەکی نەتەوە ژن ئەگەر نەپارێزە تو کەس نەکارە وێ بپارێزە ئەسڵدا هێزە ژن دوێ دەرێدا دەمەکو مرۆ دبینە دەمەکو یەپەژی هاتە ئاواکردن ئەسڵدا جەسارەتێکی پڕ مەزن مەژێگر چاوە مەگرت ئەسڵدا هین زێدەتر ئەم بکاربن ڕاستیژی ئەم شار بکەن ڕاستیژی ئەم تاکوشین بکەن مەسا دوێ دەرێدا دەمەکو شار چێ دەبوو وەکی شۆرەشگەر ئەسڵدا مە ئەندامی یەپەژی مەسا دەما مەچەپەری شاردا مەجی خۆ دەکرد مە شار دەکرد مثلا پوچینی پر دژواجی در بستون اصلا دوی داره داستان ده هزار جن به تایبتی ابتدیلی جن کو راستیجی دمکو یعنی دژمن درساندن یعنی دور دخستن aslında دمکو تلی دنگه ولی جن دبیسن درسیان او دکن دکیله که درجه aslında دایی کلمه خوش کلمه ایکو دنا شورش دا جی خود گرن ند چپره دا مثلا هزه کی پر مازن دکتن جبونا کو هین زیادتر آلیکاریایی پگی پجی بکن خوارن چیکرن ارزاق بلاف کرن کار کرن یعنی چیز دستی واند هات aslında bir dişte de کرن اوه ازاج کو کردن اوه ازاج مثلا بجه آوا بوینا یه پجیده چاو که آرتش کاتا آوا کنه یکی کاتا آوا کرن دوی داره دا aslında دیدم که جنجی دکار هر تشتی بگه aslında چا ویژن از دکارم بیشم دروجا و دا با آوا بوینا یه پجیده هات وکرن هین زیده تر مثلا با آوایی که زلال مثلا جنا کشخا به باور ندویری دو آخافتنه بینه کلک عبدو آنجی ندویری لهم بر زلام تکوشینه که وقت کتی خواستم بده مشاندن با آوا بوینا یه پجی aslında با آوا بوینا aslında یکی یپجی شرکر مدید کراستیجی جسارت کی فرمازن هین زیادتر کتنا زانه بوینا و هین زیادتر کتنا فرق خواه هین زیادتر ناسکرنا خواه هین زیادتر پیشکت یعنی aslında parastın وقت parastın aslında جوو جنه کی تشتا اساسیه ریبرتی بخوجی دبیجه من هاجی گود اگر جن نکار به parastın خواه بکن تو کس نکاره parastın جنی بکن جبه کو جن تی پرچقاندن جبر کو جن تینا کشتن جبر کو جن تینا قتل کردن هم با آوایی که فیزیکی هم با آوایی که مجید هم کمرو میزده که aslında او پاراستن جن او یکینه کوهاتیا آوا کردن جبونا جن و داره aslında روله کی پرمازن دیگره جن گرک بخو پاراستن خواب که گرک دوی داره دا aslında تو بکو دودلیجیان بکه بکو aslında vetersejiyan beke beko ev beke aslında ve derede medit ku hezajın aslında vake ku çağ bukarbın xaba parizin çağ bukarbın هین زیادتر ولات خود جوک خود نتوا خود چا با پاریزن ما با آوایی که شیم بردید در وی هزای پجاسندا مرود بینه دا آسایشی دا مرود بینه هزا جوهری دا دایی که این مایی کو عمر مازن راستی جی دما کو مرود بینه سلاح دگردن و نوبت دگردن آنجی حراستی دگرن دما کو مرود بینه راستی جی مرود مثلا هزا که پر مازن دگرد جنا کو بره داسندا دگوتن تشتکی نکاره دگوتن در وی کاری مالی نکاره بکه اما روز می ایرو مرو میزد که دایی که می بر عمر مازن بیله یعنی سلاح را دیگه نوبتا تاخ خود گرن نوبتا ری خود گرن نوبتا مالبات جواک artık نته دکور بناسنده نوبتا وی داری دیگرن دکارن en azından şer beke دکارن en azından اری aslında şer gelişiyor yani mugut ya belki من ناوجی که روی آسایش و که هز جوهری aslında ve derim رو dibine yani yek buyna gelen eğer çeyne be yek buyna yepeji و هز جوهری eğer çeyne be yani bu avayı ki şember murudu kara bebine ku şer sernakeve jba ku devlet inditir de jidama muru mezat kem murudu bine de devletten de aslında hamiz zilamın mesela eko şer diken hamiz zilamın eko silah ham dışkının hamiz zilamın jubona mesela binkertini permazen cihatına jiyankın ama rojama irojiyek ve ki rojava da mesela yek buyna jinan dama kutu mezadi ki qadema aslında ciye merşan bilet mezadi ki dama kutu mezadi ki hami mesela prani wan jin
چما جبرگو یک بوینان یا پجی و ده هزا جوهری بخور به شر گل شورش گل aslında asker و gel asker anji ya peje anji jin bixwe bi hevdûr aslında dema ku mirov dibîne te koşîn dikin rastî jî hêzekî pir mezin derdikeve. Divê derê de mesela mirov vê dibîne jî yani eger yekbûyîna gelan çê bibe anjî yekbûyîna jinan aslında bi taybetî yekbûyîna jinan wekî ya pejê wekî jinekî dema ku mirov mêze dike yekbûyîna wan dema çê bibe aslında çi as dengê derdikeve bila derdikeve anjî şerekî çi qas dijwar derkeve bila derkeve jin dikare li hemberî vê tiştê bisekine jin dikare vê tiştê bide sekinandin anjî jin dikare şer bike tekoşîn bike bi awayekî rastî jî bi edalet bi wekhevî aslında dikare bi awayekî şênber mirov dikare bibîne ku ev ê de mesela di dîrokê de jî dema ku mirov mêze dike zarîfeye beseye dema ku mirov mêze dike ev jinana şer kirine navê wan hetayî rojê me îroj hatine îroj aslında dema ku mirov mêze dike mesela dayîkê me ne ê ku şehîd ketine dîsa ê ku dîsa girêdayî ya pejî dema ku kar dikin mirov dibîne şehîd dikevin ama bi awayekî çawa şehîd dikevin yani mirinekî hêsayê aslında ji xwe re esas kirtin nîne yani di rojava de aslında ev hatî îspat kirin ku gerek mirov hêsayê nemire erzan nemire yani divê derê de aslında ev hêza jin daxuya kirin ku me hîn zêdetir ev tişta serxiz rastî jî yekbûyîna jinan dihêle ku hem aştî ava bibe hem rastî jî aramî ava bibe hem rastî jî bi awayekî dijwar aslında yani pevçûn şerekî wisa pir dijwar tê jiyan kirin mirov vê tiştê dikare bibîne. Yani helbestê min jî hene stranê min jî hene dixwazim destpêkê helbestê xwe bixwînim. Helbesta min ya yekemîn aslında ez dixwazim bi awayekî giştî ji bûna gelê Kurd ji bo netewa Kurd wisa dixwazim bixwînim. Aslında divê helbestê de jî mirov dikare bibîne ku rastî êşên ku wekî netewekî Kurd aslında çawa hatiye jiyan kirin di zehmetîn çi qas mezin re derbas bûne mirov dikare bi awayek şênber bibîne niha ez dixwazim wisa helbesta xwe bixwînim. Ne îro ez tê me kuştin bi salan e tê me kuştin mirin ji ser laşê min kêm nebû li Dersê mî hatin kuştin di nava bajarekî kuçe bi kuçe kolan bi kolan dişkeftan de li keleka çemê munzur hîn xwîna min diherike li qata xarpetê hatin darvekirin mîna darvekirina min ya deriyê çi ye li geliyê zîlan hatin kuştin li Agiriyê ber quntara çiyayên Ararat ji Mûşê heta Wanê li qata çarçira hatin darvekirin tev li rê hevalê min di sînemaya Amûdê de min şewitandin bi laşê min ê biçûk qêrina min li erş û ela belav bû ez xelas nebûm di newala qeseba de tijî kirin laşê min gor bi gor kom bi kom û ez nehatim dîtin doh li Helepçe bêhna sêvatê pozê min û ez di nava pêçiyên dayika xwe de hatim kuştin di hembêza bavê xwe de tev li xwişk û birayê xwe li botanê hatim kuştin laşê min navêtin kuçe û bîran û hîn gelek parçeyê min windan e li geliyê teyarê hatim kuştin di eniya şer de tenê ma bûn li Rûboskê hatim kuştin ji bo pariyekî nan li Şengalê rakirin fermana heftê sisiyan tî û birçî îştin li çiyayê Sincar laşê min di kevirê axa pîroz de hîştin û ez di germahiya tebaxê de mirim bêdeng û bêkes li Kobanê hatim kuştin li girê Miştenûr li Kaniya Kurda li Sînarê bav û kalan de li Efrînê hatim kuştin li ser çiyayê Kurmenc li ber dara Zeytûnê li keleka dîroka veşartî tev li gelê xwe yê Ereb, Tirkmen, Asûr, Sûriyan, xwişk û birayê xwe yê Ermenî, Ezîdî û îro ez tê me kuştin. Gelek spas. Çanda wan hatiye qedexe kirin, hebûyîna wan hatiye qedexe kirin, hatiye tune kirin, yani tune hatiye hesibandin. Ji bo navê hemî hêvî wan, hemî jiyanê wan di çavên Kurdan da aslında tê xwandin. Mirov çavê Kurdekî mêze bike aslında dibêje ya mirov yani
دما کمرو میزده که جاوی انسانی که کرد اصلا جسارت که پر مازن تخویا کرد. دوی داری دا اصلا دوی داری دا هین زیده تر مرو دکاره وی بینه سر زمانی اصلا. ایش اگلی کرد هندرین کجیان کریه دشتی که حتی نهایت جیان کرن ریبرتش دیویجه پله که کو اصلا دا کردستان دا نه هجیا من ارتشتا هانی آکر به هزار ریبرتی اصلا اگر هم ویتشتی دین سر زمان اگر هم با آوای که آزادوان دشتان آوان آواناتین سر زمان بسیار ریبرتیه بسیار راستی کد و زحمتی سرکاتی کو ایروج ایرو دیشینه جبر ویتشتیه امرودین سر زمان هل بس همیه که من سری اساسی کو اینزیده تر هل بس همیه دویمیج بزمانی کردی با اصلا بیجه اگر اشتحاز بکم او دولت یه بده پارچه جبر چما ریبرتی هرتم همه یک بوینا گلان خوازه کرد مثلا ملت همی به دور جیان بکن با آوایک آزاد با آوایک وکهف با آوایکی مثلا با آوایک آشتی اصلا به دور جیان بکن دوی داره دا اصلا راستی دشمن جمرو دکاره دوی داره دا ببینه راستی دشمن چاوی اصلا دما کد سری راکی دما کد راستی جت نهقی ببینی کو قبول نکی مثلا دبیجن ایسیانه دبیجن سری راکریه دار بدکن آنجی هر işkence را در باز تکن ده هر زلمه را در باز تکن مرود کار aslında ویتشتی انزیدتر ببینه yani de helbestan da aslında muhas ویتشتی انزیدتر ببینیم سر zaman helbestan میای که من aslında جبو گله کرد بو ایشا کرد en azından وکی نتوکی کرد وکی کچکی کرد انزیدتر ویتشتی ببینیم سر zaman helbestan میاد دیمیجی دیسا جبو کردستانی بو ama نا کردستانی da aslında جبو ریبرتی بو yani دبیجه aslında حمید نا هدو دا بو گردین آزاد چیتی ده bu insanın kudreciye koy ki robot ki de aslında jubo pariye ki nan aslında hinzidedir bu karmı jiyana xo dabara xo bedin berdavam karen hatın katil karen hinzidedir avkın yani de aslında muhasebet işte benim ser zamani yani eğer ku mesela dijman xoji bije yani eğer ku am vedere أب حزبكن مثلا ريبرتي حزبكن نتوخ حزبكن ولاطي خو حزبكن جبونا بيتشتي أصلا تاكوشين بكن داوي هو مرنا يعني دجمن دوغازا بيتشتي بمبدأ نشان ده أما أمجد بيدر ده بيجن يعني أجي بيدر ده بيجن يعني أصلا راسته أم جبونا حسكرنا خو جبونا نتوخ خو جبونا جواك خو جبونا ريبري خو أم دمرن راسته أما دمرنا خدا أم جياني أبادكن يعني أم دمرنا خدا هنزدت راسنده هنزدت آزادیه دادن آوا کردن یعنی اگرم مثل جبونا بیان دو بجنی یعنی ریبرتیش دو بجه انسان اگه تجاری ارزان نامره یعنی ارزان مرن نینه دنا پاکی که ارزان مرن نینه اگر دمریجی تی بخورا جیانی بدی آوا کردن یعنی تی بخورا پرتشتاجی بدی آوا کردن یعنی سر به اساسی بو اینزیده در حال بسته من یعنی اب حال بسته من هم جبوی گردین آزاد بو هم جبوی چیاین آزاد راستیجی دوی داره دا حوالین کو دچپر شرده جیم وکی آواشی مدسینا ورخله aslında hinzidedir حوال دچپرم دا چیاین آزاد دا شرده کن هم جبونا وان بو هم جبوی گلی کرد بو هم جبونا aslında جنه کدنا تکوشین نا parti de olsa تکوشین دکن شر دکن جبونا وان بو به تایبتی aslında یکو دبست دم کو ام جیان بکن ام تکوشین بکن ام hinzidedir خورد بکن جبور ریبر ما بو yani چت ببلا بباسında ve dere da yani ام همیش دبیجن yani به سرو جیان نابه اگر کو ام دبیجن به سرو جیان نابه هبوینا محمی ام فدای ریبرتی بکن جبونا کو راستی جی ام ریبر خو بکاربن با آوای کی فیزیکی آزاد بکن yani سر به اساسی سپاسیت که نبود دیلان جبو حد هربستیم که تجمع کتیه هر دوری تشتی که خازی جبو دربان بجیان جی هگر تشتی که تحبت دیاری هم بگی. aslında strane mini abi hayal جبوی یه پسی هنزیده تخازم strane ki pejim و که aslında ve dere strane ki abum تخاصز pejim از وستانی خو یه نها پیشم دیاری زندان دار راستیجی نها دگروا برچبوینه دنن راستیجی برخودانی که به هم پاد نمشاندن راستیجی برخودانی کو و درده مشاندن هزه کی وقتی شورشگره که aslında hinzidedir hez dayın hinzidedir aslında dilegerin azadi da taguşin kirne da dışarkirne da hinzidedir am dubna xudi hez sadamji yecwanji حوالی می کو دزیندان دنها برخورد دنه جوانان aslında تخازم استانه جبیجم دیاریوان حوالانه جدیک Diyarbakır etrafında tanklar var
Kuşatmışlar dört bir yandan kenti yordular. Diyarbakır etrafında tanklar var, tanklar var. Oturmuşlar dört bir yandan kenti yordular. Namluları göğsümüze dayandı, dayandı. İsterler ki gün doğmadan ölesen ama. Namluları göğsümüze dayandı, dayandı. İsterler ki gün doğmadan ölesen ama. حبت دیلان دنگتا و رنگتا خوش به سپاسیت داده کندیسا تجمرا هم ستران هم هلبست خوشی گوتن براستجی چه که خوشی بو یعنی تمورا لکه خوش هم دامه هم دا گدربانن جبوجی سپاسیت داده کن سپاس خوشی بله گدربان دنگ یل به دنگ ری حوال دیلان رم گیرسن داویا برنامه خواه ببینید دنا و خیر و خوشی ده دن باش